hari uduce two muri Kigali utemberamo buri munsi ariko ukaba utazi inkuru zihishe inyuma yatwo. Uyu munsi turatambagirana dutembere Kimisagara. Urugendo rwacu ruratangira i Nyabugogo, ahantu hazwi cyane kubera ubucuruzi, ingendo n'ubuzima bw'umujyi budahagarara. Ariko uko tuvuye Nyabugogo tugatangira kuzamuka mu muhanda wa Kimisagara, nibwo dutangira kwinjira mu nkuru y'aka gace kadasanzwe. Kimisagara si imihanda n'amazu gusa, ni ahantu harerewe urubyiruko rwinshi, ahantu siporo n'ubuzima byagize uruhare rukomeye mu kubaka impano z'Abanyarwanda. Duhereye kuri Maison de Jeunes Kimisagara, ahantu hamaze imyaka myinshi ari igicumbi cy'urubyiruko, siporo n'imyidagaduro, uyu munsi iki kigo gikomeje kuba ahantu hafasha urubyiruko guteza imbere impano n'ubumenyi bwabo. Abakinnyi benshi bamenyekanye mu Rwanda banyuze muri iki kigo cy'urubyiruko, barimo nka Olivier Kwizera Gishweka, Migi Eggman, Iranzi Jean Claude, Byiringiro Lag, Ngirinshuti Mwemeri n'abandi benshi ngira ngo murabazi. Ariko Kimisagara ntago yabaye y'impano zo muri siporo gusa. Mu muzika n'imyidagaduro, aka gace kazwiho kuba karagize uruhare mu gukura kw'abahanzi n'abaraperi batandukanye. Aha hari nk'amazina akomeye ya bamwe mu bahanzi bahakuriye ndetse banahavukiye, harimo nka Riderman, harimo nk'umuhanzi Yivri, harimo nka Davis D, Neg G The General, Chris Easy, Nason Soliste n'abandi. Ayo mazina atuma Kimisagara igaragara nk'ahantu hafite umwihariko mu mateka y'ubuhanzi bwo mu Rwanda. Kandi Riderman ni umwe mu mazina akomeye mu mateka ya hip hop nyarwanda, aho umuziki we umaze imyaka myinshi ukundwa n'abatari bake. Uyu munsi rero ntabwo tugiye kureba Kimisagara nk'umuhanda gusa, tugiye kureba ubuzima bwaho, abantu baho, amateka yaho, ahantu hazwi n'ibintu byagiye biyubakamo izina. Turakomeza tugende tugere kuri ekole primaire ya Kimisagara, iyi iri hafi nk'ahazwi kuri kioske, aho ba Eric Semuhungu barahazi ko barahize n'abandi bagiye batandukanye. Ariko turakomeza turebe uko ubuzima bw'abaturage busanzwe hano buba bumeze. Tuzagera no kuri Restoration Church, ahantu hazwi cyane muri aka gace, ariko urugendo ntago ruburangirira ahangaha. Turaza gukomeza tuzamuka tureba Kimisagara uko igenda ihindura isura, uko abantu baho babaho, nuko aka gace gahuriza hamwe amateka n'ubuzima bw'uyu munsi. Turakomeza tugende kugeza ubwo turi bugere no ku Ntaraga. Noneho niba witeguye, mbere yuko dutangira urugendo rwacu rwa Kimisagara, kora like, subscribe, ubundi dutemberane duhereye i Nyabugogo tuzamuke turebe aka gace, maze ibyo utaruzi ubimenyera. Guhaye ikaze kuri B Rwanda, nge ndi Emerson Bakunda. Buri zina rya buri gace mu Rwanda riba rifite inkomoko yaryo, ndetse amwe muri ayo mazina usanga afite igisobanuro n'impamvu yitiriwe aho hantu. Ko Kigali Today igenda ibagezaho inkomoko ya zimwe mu nyito z'ahantu hatandukanye, yagiranye ikiganiro n'umunyamateka Prof Gamaliel Mbonimana, avuga ko izina Kimisagara rikomoka ku biti by'imisagara byahozeho mu gihe cyo hambere byari biri kuri uwo musozi. Agira ati, cyari igisozi cy'ibiti by'imisagara byari byiganje muri kariya gace, noneho abahagana bakavuga ko bagiye ku gisozi Kimisagara, nuko inyito Kimisagara rifata rityo na n'ubu. Prof Mbonimana avuga ko uko imyaka yagiye ihita, abantu bagiye batura kuri uyu musozi wa Kimisagara, bituma ibyo biti bigenda bihacika buhoro buhoro, kugeza ubwo hahindutse umujyi, ibiti birahacika burundu. Prof Mbonimana avuga ko abantu bakuru bari batuye mu bice by'icyaro bazi icyo giti Kimisagara cyeraga utubuto duto twabaga tumeze nk'ihundo ry'amasaka, ariko imisagara yo ikaba ifite ihundo rito cyane. Izina Kimisagara ryaje gukura ritangira kwitirirwa bimwe mu bikorwa biherereye muri aka gace. Ko mubizi ko hano kuri B Rwanda twebwe iyo twatembereye tugutembereza tukagera ahashoboka. Aho rero niyo umuntu aba arenze kuri ku Nkundamahoro, arenze ahazwi nko kuri Electrogaz, ubwo ngubwo urumva ko ubu hahindutse Wasake. Yego aha rero aho imbere urabona ko tuba tugiye kugera
ku Kidirishya, uwo nguwo wundi umuhanda uri haruguru akaba ari wa muhanda uzamuka National, mu gihe aho iyo modoka iturutseho ari umuhanda umanuka winjira muri Cyahafi na Muhima cyangwa se kuri Oprovia, ndetse no mu midugudu mishya yubatswe mu Cyahafi, cyangwa se ukaba wakomeza ukazamukira kuri gereza ukagera mu mujyi. Aho rero niho bita ku Kidirishya. Abahazi ubwo murahazi, ndibaza ko abantu benshi batembereye Kimisagara, abantu bateze tagisi kera, bavuga ati ngiye ndasigara ku Kidirishya, ndasigara kuri kioske. Aho ni ahantu tugiye kugenda dutembera, tugenda twirebera ukuntu hagiye hameze. Rega aho ngaho niho haherereye akagari ka Kimisagara, aho ruguru y'uwo muhanda uri kubona, haruguru y'umuhanda niho haherereye akagari ka Kimisagara. Naho ahangaha urabona ko tugeze mu muhanda umanuka ujya muri Maison de Jeunes. Ngaho ku muhanda waho rero uko haba hameze, naho imbere aho hari akabari kazwi kaza Ganati, ariko tugiye kugenda twinjire muri Maison de Jeunes tubereke uko biba bimeze. Ni ahantu hakujije urubyiruko rwinshi, abana bahigiye imikino igiye itandukanye, ku buryo gukurira hano Kimisagara bigoranye ko waba uri umwana utaratemberera muri Maison de Jeunes Kimisagara, bikanagorana ko wakura nta n'impano n'imwe ufite y'umukino runaka cyangwa se y'ikintu runaka, kuko ni ikigo kibarizwamo ibikorwa biba bigiye bitandukanye, birimo uretse ibi bya siporo, birimo no kwiga za computer, birimo kwiga ubudozi n'ibintu bigiye bitandukanye nyine iki kigo kigenda gikora. Aha rero ni muri Maison de Jeunes turi, abantu mwagiye muca muri Maison de Jeunes mwese, ubwo nyine bandi kubakumbuza kugira ngo mwongere muhibuke. Hakurya ni mu Cyahafi, niho ahantu abaturage bari kugenda bimurwa kugira ngo hashyirwe ya midugudu igezweho mwabonye naberetse mbere. Izi ranzu zose ubona ziri hakurya, ubona zisa nabi, hari gahunda y'uko zigomba kuhavanwa zikagira gute, hakajya imidugudu igezweho. Rero muri Maison de Jeunes nagutembereye, nagiye nkwereka aha, ndakwerekana cya kibuga nakubwiraga cyakuriyemo ba bakinnyi bose. Abo bakinnyi nagiye nkubwira ku rutonde kare, nta n'umwe utaranyuze muri iki kibuga, yewe na Olivier Gishweka iri zamu, aya mazamu yaba iryo hepfo yaba n'iryo ruguru arahazi. Aha kuri Maison de Jeunes rero ku kibuga ni ahantu abantu ba Kimisagara bazi cyane, ariko ntago ariho turi bugume, turi muri Kimisagara turakomeza tugende tukwereka Kimisagara. Aha ni ahantu Kimisagara yagiye itera imbere ku buryo abantu bazi ko kera wenda habaga nk'itaje imwe umenya yego, ariko ubu ngubu Kimisagara iri ku rwego rwiza ku buryo ugenda ubona ko inyubako zigenda zihagera, ibintu bigenda bihinduka. Turakomeza rero tugende dutembera Kimisagara, turi kuva hano noneho ahangaha ni hahandi twageze ku cyapa cya kioske. Ni ahangaha, iki ni icyapa kizimanuka ikizamuka, dore ni ahangaha nacyo. Aho ngaho ni handi kuri kioske, niho habaga kioske hepfo y'umuhanda hariya, haruguru y'umuhanda aho ngaho niho nyine hazwi ku muhanda wa Kimisagara. Kubera ko impamvu hitiriye Kimisagara, urumva ahangaha kuri iyi centre niho hari ikibuga cya Maison de Jeunes cya Kimisagara, iki groupe scolaire ya Kimisagara yitwa Gakore Primaire de Kimisagara, ari yagiye nayo ikuriramo abana benshi cyane bagiye bagaragara no mu bintu bitandukanye ku rwego rw'igihugu. Iyi taje rero mubona ni imwe mu nzu zahabaye igihe kinini ari ndende, naho izindi uragenda mubona ko ari ahantu hagenda hahinduka gake gake, ariko naho iterambere ritasigaye. Abatuye Kimisagara baganiriye na Kigali Today bavuga ko izina Kimisagara batari bazi aho rikomoka, ariko ko ari agace gatuwe cyane kandi gakunzwe kubera ibikorwa remezo biharangwa. Hakizimana Aniseti avuga ko ubu izina Kimisagara ryamaze kwamamara ndetse ryitirirwa bimwe mu bikorwa biri muri aka gace, harimo Groupe Scolaire Kimisagara, Maison de Jeunes Kimisagara, umurenge wa Kimisagara, ndetse hari n'isengero zirimo ADPR Kimisagara, Restoration Church Kimisagara, n'isoko rya Kimisagara ndetse na Centrale
ku kiliziya ya Kimisagara. Umurenge wa Kimisagara ni umwe mu mirenge 10 igize akarere ka Nyarugenge. Umurenge wa Kimisagara uri mu marembo y'umujyi wa Kigali kandi ugahana imbibi n'imirenge ya Kigali mu burengerazuba, Gatsata mu majyaruguru, Gitega na Muhima iburasirazuba ndetse na Nyakabanda na Rwezamenyo mu majyepfo y'uyu murenge wa Kimisagara. Ufite ubuso bungana na kilometero kare 319 n'umubare w'abaturage bangana n'ibihumbi 34,472. Ugizwe kandi n'utugari dutatu ari two Kimisagara, Katabaro na Kamuhoza. Tugari twose tugizwe n'imidugudu 48. Ingo zigize umurenge wa Kimisagara zingana n'ibihumbi 742. Abaturage bagize umurenge wa Kimisagara bakaba batunzwe ahanini n'imirimo ibahemba ya nyakabyizi, ubucuruzi buciriritse ndetse n'ibimina bibafasha kugera ku gishoro. Nk'uko umuturage ari ishingiro ry'ubukungu igihugu cyacu kitezeho byinshi, akwiye gusigasirwa ahabwa ibyangombwa by'ibanze birimo ubumenyi no kurindwa indwara n'ibindi byamuhungabanya. Ngayo nguko rero aho hose nyine mugenda mubona ni umuhanda wa Kimisagara tugenda tubereka, turawutembera wose. Nababwiye ko tugomba gutembera, twavuye Nyabugogo ariko turazamuka tugere hahandi ku Ntaraga. Ujya wumva Riderman aririmba ngo ku Ntaraga, aho ngaho turagenda tuhagere tuhabereke. Ndabereka n'umuhanda wo mu Kamenge ugera iwabo wabo basani bose, ariko kugenda nkwereka Kimisagara mubwira bimwe mu bintu bigiye bihazwi, bimwe mu byamamare byakuriye ahangaha byamenyekanye ko ahangaha ari iwabo. Aka gace turimo hazwi nko kuri sitasiyo, hazwi nko kuri sitasiyo kuva kera. Hari hazwi nko kuri sitasiyo ku buryo wategaga bisi uvuye Nyabugogo, iyi niyo sitasiyo yabaga iri kuri uyu muhanda wenyine, avuga ati ndasigara kuri sitasiyo. Ngaho nguko rero naho ni ahantu hasigaye hari inyubako, hasigaye haka kabisa. Kagenda ubona ko Kimisagara ni agace kagenda gahinduka kajya ku rwego rwiza. Ni agace kari gutera imbere nako katagomba gusigara. Umujyi wa Kigali ni umujyi uri gutera imbere ku rwego rwo hejuru. Rero urumva Kimisagara ntago ari igomba gusigara. Niyo mpamvu rero twayinjiyemo, ngira ngo murabibona ko ni ahantu hano werekeza hafi yo ku isoko kuri sitasiyo, ni ahantu haba hashyushye, ni ahantu haba hari amavibe, abantu binjoyinga, abantu bagenda mu bikorwa bigiye bitandukanye. Rero ngira ngo mbabwire ko twe turakomeza tugende dutembera. Urabona ko n'utubari tugezweho twagiye tuhaza. Yego, aho ni Kimisagara turi mu muhanda wa Kimisagara. Turakomeza tutembere, aha ni mu nce zo ku kiliziya, aho ubu etaje munsi yayo aho inyubako zindi birebana ni inyubako yo ku kiliziya. Ni kiliziya nacyo twagiye tubabwira, kiliziya ya Mutagatifu Petero cya hafi. Ndumva ariko kera twahacaga handitseho, ariko icyapa cyanditseho, ariko nayo yarubatswe aho ngaho muri ibyo biti, ariko hameze naho neza. Atari aho ngaho rero, aha ngaha naho ni naho haherereye isoko rya Kimisagara. Niryo ry'iryo ngiryo muri kubona icyo gikuta kiri ruguru y'umuhanda cy'umuhondo, ni ku isoko rya Kimisagara. Hamwe ujya wumva abantu ngo bajyaga gushakira twa caguwa, ngo twa make bavuga ati ndajya Kimisagara niho haba ibya make. Ni aho ngaho, ni muri iryo soko turi kugenda tukwereka. Turi no kugenda tugana ku musozo w'ubutembere bwacu bw'uyu munsi, aho twabatembereye kuva Nyabugogo tuzamuka Kimisagara yose, tugenda twinjira tubereka muri Maison de Jeune mo imbere. Ubu rero turi kubereka imihanda ya Kimisagara ukuntu iba imeze, movement ziba zigiye zihari. Ni mu mujyi nyine, ni mu mujyi, ntago ari ahantu ho kwisukira. Uyu muhanda wahangaha ni umuhanda nyine n'ubundi hano ahangaha niho bita ku Ntaraga ubu turi. Urabona ko naho amataje ari kubakwa, ari kuzura, hamaze kugenda no muhanda umaze kugenda ugeraho amataje impande n'impande. Dore rero ahangaha nyine ku Ntaraga ni nayo nzira nakubwiraga. Uyu muhanda ubona uyu w'amabuye uzamuka, niwo uzamuka ujya iwabo wa Riderman aho yavukiye.
iwabo mu rugo aho bita mu Kamenge. Uzamuka hano ukagera Kamenge za Kabusunzu, mwese abantu muhazi Kabusunzu na Kamuhoza, aho hose bigiye byegeranye. Ni ahantu n'ubundi wasangaga ari agace kagiye kegeranye, abantu bahatuye bagiye baziranye, ku buryo umuntu wa Kamuhoza atananirwa kumenyana n'uwa Kimisagara, atananirwa kumenyana n'uwa Katabaro, ariko bose biri mu murenge wa Kimisagara. Nge rero mwari kumwe ni Emerson Bakunda, aha ni kuri B Rwanda. Dukorere subscribe, udukorere like, udukorere share, urabutweretse urukundo. Urakoze cyane, ciao ciao.